Ja mislim da ljudi u svim sportovima vide samo stvari koje su na nekim društvenim mrežama, samo dobre stvari. To znači on je, ne znam, na Gran Canaria, tamo trenira, uvijek sunce, tako. Ali na kraju Niko ne vidi dirty work. ti si izvan kuće više nego 240 dana. I onda stiđeš kući i nisi kući, zbog toga moraš za 5 sati na trening. Da. To znači i kad si kući, si na poslu. Da. I to ti je teško razumjeti ako ne probaš. Ja znam da je to neki dream job. Ja sam biciklirao na Tour de l'Avenir, to znači, to ti je utakmica Tour de France za mlade. Isto kao Tour de France, samo da je 8 ovih stage-a. Ja se ne sjećam ni jednog sela. Ne vidiš ništa. Ja bih htio samo planine, ali moraš vidjeti što ti treba u utrki. Nigdje tebi ne treba brzina 3.0 per kilometar. Nema kako. Ja, ti nimaš puno vremena u 7 dana. Moraš napraviti, to znači što ti je treba. Maksimum što možeš napraviti ovih 7 dana. I ako ti ne treba ovo, trebaju ti druge stvari. Vreme, da.